Poštovani gledalci, dobro večer, dobar dan i dobro jutro. Dobrodošli u naš prvi vrt godišnji pregled. Onaj u kome stvarnost ne učestvuje, već samo apsurd. Za sve propuste odgovara odgovorno lice, neko drugi. Godina je bila duga, ali mi smo bili duži. Januar, siječanj, Virtus Slovenija. Prvi državni eksperiment sa smrznutim autobusima. Zbog velikog minusa, gradski prevoz u Ljubljani prešao na novu tehnologiju. Autobusi se zaleđuju ujutru da bi ostali hladni tokom celog dana. Rezultati: 157 padova putnika koji su pokušali da uđu preko ledenog praga i jedno uspešno klizanje do posla uz pratnju 2 pingvina iz zoološkog vrta. Ministar saobraćaja kaže da je zadovoljan. Sneg nismo mogli da uklonimo, ali smo zato uklonili očekivanja. Februar, veljača, Virtu Hrvatska. Javna rasprava o poskupljenju struje održana u mraku. Energetski savet Zagreba odlučuje da, kako bi građani bolje razumeli situaciju, rasprava o poskupljenju struje bude održana bez iste. To je simbolika, rekao je predsjedavajući u potpunom mraku. Tako ćemo svi da vidimo gde smo ili gde nismo. Mart, ožujak, Virtu Bosne i Hercegovine. Tradicionalni zanatlija iz Tuzle predstavlja svoj novi hit proizvod, burek od vazduha. Tehnologija: pod 1. Virtualno testo se razvije. Pod 2. Pogleda se mesto gde bi trebalo da bude meso. Pod 3. Zatvori se praznina i servira uz komentar: ako je sa dušom, ne treba punjenje. Prodaje se fenomenalno jer se u ustima topi kao da ga nema. Takođe, preporučuje se kao odličan dodatak svima onima koji žele da smršaju. April, travanj, Virtus Srbija. Vodovod u Zrenjaninu ponosno objavio: danas je voda bila 2 sata dostupna. Direktor vodovoda svečano dodao: bila je dostupna, i to potpuno slučajno. Preduzeće najavljuje veliku proslavu ako se dogodi još jednom u istoj kalendarskoj godini. Karte su u prodaji, ali voda nije. Maj, svibanj, Virtu Makedonija. Turistička atrakcija godine, muzej, nije se desilo. U Bitolju, otvoren je muzej, posvećen stvarima koje nikada nisu bile. Eksponati uključuju maketu metroa iz 1976. godine, stubić na trotoaru koji je trebalo da bude, projekat pametni semafori koji pametno ne postoje, radove, ko će to da plati, od autora, budžet. Posetioci oduševljeni, ništa nisu videli, a sve im je jasno. Jun, lipanj, Virtu Crna Gora. Najduža pauza na svetu. Putari odmorili 3 meseca pre početka radova. U Kotoru, putarska služba upisala se u Guinness zbog najduže pauze pre nego što su išta uradili. Opravdanje: pre rada je važno pripremiti telo, duh i ležaljku. Ovo je bio prvi deo Vitoslovenskog godišnjaka. Pozdrav do sledećeg dela. Sve najbolje vam želi Božidar Boža Horvat. U ime cele redakcije želim vam srećnu novu godinu i mnogo uspeha u praćenju svih vitoslovenskih vrednosti.